Bye bye FDLR, bye bye FDLR. Ayo ni amagambo agarukaho namwe mu bategetsi bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbibutsa ko tariki ya 4 ukwezi kwa 12 mwaka ushize 2025 Perezida Paul Kagame yari Washington DC na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo imbere ya Bwana Trump bashyize igikumu ku masezerano cyangwa se bashyize umukono ku masezerano agamije amahoro mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Muri aya masezerano harimo ko FDLR igomba gusenywa burundu, hanyuma u Rwanda rukazabona gukuraho ingamba z'iki z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka. Kuki u Rwanda rwashyize ingamba z'ubwirinzi ku mipaka? Nuko rukeneye kwirinda ikintu cyumvikana kubera ko FDLR ni umutwe w'iterabwoba wiganjemo abasi bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'1994. So bagiye banagerageza kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda inshuro zirenze imwe. Hari ibitero twababwiye byabaye mu karere ka Musanze muri 2019 byose byagizwemo uruhare n'abarwanyi ba FDLR. Hari n'ibindi bitero bitandukanye kandi byabaye imbere y'uyo mwaka ndetse n'ejo bundi vuba ahangaha ubwo mama 23 yafataga umujyi wa Goma, bivuga ko abarwanyi ba FDLR bakoze ikintu giteye ubwoba kirimo kurasa ku butaka bw'u Rwanda. Hanyuma hari ibitero byagiye bigwamo abantu batari bake cyane mu Rwanda muri icyo gihe rero muri iyo mirwano ikomeye cyane. Hanyuma rero kuri inshuro Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zitangaza yuko zirasaba ko ati FDLR ntikwiriye kwemererwa gukorera mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, numwe mu bayobozi bo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashinzwe gukurikirana ibibera muri Afurika, yitwa Sarah Trutman, yatangaje ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR udakwiye kwemererwa gukorera mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni imwe mu nkuru tugiye kugaruka mu kanya gato, ndaje mbirambure ndetse mwumve uburyo FDLR imaze guhabwa amasaha make cyane kugira ngo ibe yamaze kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikindi ibyo mwamenya kuri Board of Peace ni urwego rushya rwashinzwe na Bwana Trump. Ni Trump rero akaba atangaza igitekerezo cye cyo gushyiraho Board of Peace bwa mbere hari muri nzu mu kwezi kwa 9 umwaka ushize, ubwo yatangazaga gahunda yo guhagarika intambara muri iki gihugu cya Gaza. Turaza kureba byinshi cyane ku bijyanye n'iyi Board of Peace. Hanyuma ikindi ndaza kubabwira ni mu gihugu cy'u Burundi naho igikuba gikomeje gucika muri rusange mu ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD cyangwa se n'umugambwe niko barundi babivuga. N'umugambwe uyobowe n'uwitwa Reverien Ndikuriye n'umunyamabanga mukuru, ariko kandi nabo batanze umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariwe Evariste Ndayishimiye. Hagati ya Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriye harimo akantu ko kutaribana neza, ndetse binavuga ko tariki 25 hateganyijwe inama y'inteko rusange y'uyu mugambwe ishobora kuzasiga hatangarijwemo ugomba kuzahagarira iri shyaka mu matora y'umukuru w'igihugu muri iki gihugu cy'u Burundi. Ese azakomeza abe Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa azaba Reverien Ndikuriye? Hagati aho ngaho nkubwira ko hari inama yabaye mu buryo bwa bwihishwa za kwitabirwa na bamwe mu barwanashyaka bo mu ishyaka rya CNDD-FDD bashyigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, abandi barimo uyu Reverien Ndikuriye, barimo ba Gervais Ndirakobuca n'abandi batandukanye ntibigeze bitabira iyi nama. Ikindi ukwiye kumenya ni uko uwitwa Chef d'État-Major General Prime Niyongabo, uyu niwe mugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo bivugwa ko nawe nta gihuza cyangwa se nta kibasha kumvikana n'ibitekerezo bya Perezida Evariste Ndayishimiye birimo gukomeza kohereza ingabo mu rupfu, kuko ingabo z'u Burundi bivugwa yuko zabonye isomo mu Burasirazuba bwa Congo. Mama 23 yazihaye isomo, benshi barapfuye, abandi barahunze n'ubu barakisha mu misozi itandukanye, abandi bari mu biturage, abandi bageze Burundi bakomezaho barahunga bafata indege bajya za Dubai, abandi bajya mu bihugu bituranye n'igihugu cy'u Burundi bitewe nuko babonye uko bagenzi babo bicwa mu Burasirazuba bwa Congo. Bahiye ubwoba. Ikaze muri amakuru. Reka mabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwe mu bayobozi bo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashinzwe gukurikirana ibibera muri Afurika, yitwa Sarah Trutman, yatangaje ko umutwe w'iterabwoba FDLR udakwiye kwemererwa kandi gukora mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo.
FDLR ntikwiye kwemererwa gukorera mu burasirazuba bwa Congo. Amerika, umwe mu bayobozi bo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashinzwe gukurikirana ibibera muri Afurika, Sarah Trotman, yatangaje ko umutwe w'iterabwoba FDLR udakwiye kandi kwemererwa gukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tariki 27 Kamena 2025 u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagiranye amasezerano y'amahoro bifashijwemo na Amerika. Mu by'ingenzi biyagize harimo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho rugamije kandi gukumira ibitero by'umutwe. Leta ya RDC yasabwaga gusenya FDLR ariko ntibiratangira. Ikindi u Rwanda rwagaragaje ko mu gihe uyu mutwe ukiriho udashobora kandi gukuraho ingamba z'ubwirinzi kuko ugifite umugambi wo kurutera ukarungabanyiriza umutekano nk'uko wagiye ubikora kenshi cyane. Mu kiganiro cyahuje abadepite bo muri Amerika bashinzwe gukurikirana ibibera muri Afurika tariki 22 Mutarama 2026 kuvuga ku munsi w'ejo bundi, Depite Sarah Jacobs yatangaje ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kandi gukorana na FDLR binyuranyije n'amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington DC. Depite Jacobs yagize ati ku ruhande rw'ingabo za RDC zivugwaho gukomeza kandi gukorana na FDLR, umutwe washinzwe n'abateguye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 binyuranyije n'amasezerano y'amahoro. Ambassadeur w'u Rwanda muri Amerika Mathieu Mukantabana yashimangiye ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kandi gukorana na FDLR kandi ko uyu mutwe w'iterabwoba uhabwa ubufasha na leta ya RDC ubangamiye umutekano w'u Rwanda, ikaba ariyo mpamvu rero ingamba z'ubwirinzi zikomeje kubaho. Trotman Sarah yemeje ko FDLR ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda kandi ko idakwiye gukomeza gukorera mu burasirazuba bwa Congo, ahubwo ko leta ya RDC igomba gusenya uyu mutwe nk'uko amasezerano y'amahoro abiteganya. Hagati aho ngaho FDLR ni ikibazo cyemejwe ntitubihakana rwose, ati ntikwiye kwemererwa gukorera mu burasirazuba bwa RDC, niyo mpamvu twibutsa leta ya RDC ko gusenya FDLR nk'uko yabyemeye muri amasezerano ari ingenzi cyane kandi dushaka kubona intambwe nyinshi cyane zifatika ziterwa. Tariki 28 Ugushyingo 2025 leta ya RDC yohereje FDLR n'imitwe bikorana toni 3 z'amasasu n'izindi 3 z'ibiribwa. Byohererezwa andi masasu tariki ya 14 Mutarama 2026 kugira ngo bibyifashishe mu kurwanya M23. Ibi bishimangira ko urugendo rwo gusenya umutwe rw'iterabwoba rukiri rurerure cyane. Ngayo nguko rero, ayo nguko iba bikomeza kugenda bivugwa. Reka mbere gato yuko twinjira kuri ya Board of Peace mbaza nce mu gihugu cy'u Burundi babwire indyane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Uruntu hagati ya President Ndayishimiye n'umuyobozi w'ishyaka CNDD-FDD witwa Reverend Kuriyo. Ubuyobozi bwo mu ishyaka rya CNDD-FDD uri ku butegetsi Burundi bushobora kandi guhinduka ku itariki 25 Mutarama 2026 mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba hagati yabwo na President Evariste Ndayishimiye. Hashize igihe havugwa ihangana hagati ya President Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverend Kuriyo ryaturutse ku kutumvikana ku mukandida uzarihagararira ishyaka mu matora y'umukuru w'igihugu azaba muri 2027. Havutse itsinda rya bamwe mu banyamuryango ba CNDD-FDD bise bene Samurarwa. Aba bashyigikiye Ndayishimiye. Hanyuma ariko tariki ya 6 Ukuboza 2025 bahuriye mu nama mu yahoze ari intara ya Cankuzo bafata icyemezo cyo kuzamutora nk'umukandida. Iyi ni inama yitabiriwe na Minisitiri w'Intebe witwa Marie Chantal Nijimbere, umunyabanga mukuru wungirije wa CNDD-FDD Twasiriake Nshimirimana, abagize inteko ishinga amategeko bakomoka mu ntara y'Abuhumuza n'abasirikare ndetse n'abashoramari bakomeye. Ndi Kuriyo Jolivende Rakobuca uyobora Sena ndetse na Gelas Daniel Ndabirabe bavuga ku rutonde rw'abaritabiriye inama ubatitabira inama kandi ngo ntibanashyigikiye ko Ndayishimiye azahagararira CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu. Abakurikirana hafi politiki yo mu Burundi bahamya ko ubwo Ndi Kuriyo yafataga icyemezo cyo kwegura ku mwanya wa senateur mu ntangiriro z'Ukuboza ku kwezi kwa 12 2025 yagira ngo abone umwanya uhagije wo gutegura ahazaza he muri CNDD-FDD. Amakuru kandi yemeza ko Reverend Kuriyo amaze igihe akorera ubukangurambaga imbere muri CNDD-FDD bumufasha kwigarurira imitima y'abanyamuryango baryo cyane cyane abavuga ari kumvikana. Mu ntwaro zifashishwa n'abatemera imiyoborere ya Ndayishimiye harimo kuba ubukungu bw'igihugu kandi bukomeje gusubira inyuma kuva muri 2022 n'icyemezo yafashe cyo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikandagazwa na AFC M23. Ubwo muri Hotel Club du Lac Tanganyika hamurikwaga igitabo cyiswe Une Nation en Marche
tariki ya 14 Mutarama 2026 Perezida Ndayishimiye yavuze ko hari abantu kandi bakorana banga kumugira inama kugira ngo ayobore igihugu nabi ngo bazabashe kumusimbura. Yagize ati bamwe banga kungira inama batekereza ko nitsindwa bazasimbura ku butegetsi, ariko nsinzwe igihugu cyose nicyo kiba gitsinzwe. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi avugwaho kugerageza kwegezayo Ndikuriyo ashingiye hanini ku kuba amubona nk'ushobora kuzamubiza icyuya mu matora y'umukandida uzahagararira ishyaka rya CNDD-FDD tariki 25 Mutarama. Abanyamuryango ba CNDD-FDD barahurira mu nama y'inteko rusange yitezweho guhindura bamwe mu bayobozi b'iri shyaka ndetse mu nzego z'umutekano w'igihugu, ariko inashobora kandi kwemerezwamo uzarihagararira iri shyaka mu matora yo mu 2027. Rero hategerejwe ikintu gikomeye n'amatora tuzakurikirana kugeza ku munsi wayo nyirizina. Hanyuma Bwana Trump yatangaje igitekerezo cyo gushyiraho Board of Peace bwa mbere muri Nzeri ubwo yatangazaga gahunda yo guhagarika intambara yo muri Gaza. Nyuma kandi yaje gusobanura ko inshingano z'urwego zitazagarukira kuri Gaza gusa, ahubwo ko ruzanifashishwa mu gukemura izindi ntambara n'amakimbirane hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe muyobozi mukuru chairman wa mbere w'uru rwego, ni inshingano bivuga ko ashobora kandi no kuzakomeza gukora na nyuma ya manda ye. Ibihugu bigize uru rwego kandi byemerewe kuba abanyamuryango mu gihe cy'imyaka igera kuri 3 gusa, keretse igihe bishyura miliyari 1 y'amadolari y'Amerika yo gutera inkunga ibikorwa by'urwego bigahabwa ubunyamuryango uhoraho. Abagize inama nyobozi kandi y'urwego barimo Minisitiri w'Ubutabera w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio, intumwa idasanzwe ya Bwana Trump Steve Witkoff wahoze ari Minisitiri w'Intebe mu Bwongereza Tony Blair n'umukwe wa Bwana Trump yitwa Jared Kushner. Amerika yatanze ubutumire ku bihugu byinshi 19 nibyo byitabiriye umuryango wo gutangiza urwego, ariko bivuga ko 35 byamaze kwemera ubutumire kandi ko ibyatumiwe muri rusange bigera kuri 50. Mu bihugu byemeye ubutumire harimo abafatanyabikorwa ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu mu burasirazuba bwo hagati nka Israel, Arabia Saudite, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Bahrain, Jordani, Qatar ndetse na Misiri. Ibihugu bigize kandi umuryango wa NATO birimo Turukiya na Hongria nabyo byemeye kujya muri urwo rwego. Ibindi bihugu kandi byamaze kwemera ni Maroc, Pakistan, Indonesia, Kosovo, Uzbekistan, Kazakhstan, Paraguay na Vietnam. Harimo kandi Armenia na Azerbaijan, byombi byageze ku masezerano y'amahoro bifashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kanama umwaka ushize. Perezida wa Belarus Alexander Lukashenko nawe yemeye ubutumire bwa Amerika bwo kujya mu rwego. Uburusiya bumaze igihe kandi burebwa yingwe n'ibihugu byinshi cyane byo mu Burayi kubera intambara yo muri Ukraine. Bwavuze ko bwiteguye gutanga miliyari 1 y'amadolari y'Amerika mu kubaka umunyamuryango uhoraho. Bwana Putin kandi yanasabye inzego z'ububanyi n'amahanga z'igihugu cye kwiga ku butumire bwo kujya muri uru rwego. Norvege na Sweden byanze ubutumire bwa Trump bwo kujya muri uru rwego. Ubutaliyani nabwo kandi niko byagenze, buvuga ko kwinjira muri muryango uyobowe n'umukuru w'igihugu kimwe byaba binyuragije n'itegeko nshinga ry'igihugu. Ubufaransa nabwo buri guseta ibirenge aho bivuga ko Perezida Emmanuel Macron ashobora kutemera kujya muri urwego. Bibishingiye ku mubano mubi afitanye na Bwana Trump muri iki gihe, aho yanavuze ko yiteguye kandi gushyiriraho imisoro inzoga zo mu Faransa mu gihe Paris yaba yanze kwinjira muri Board of Peace. Canada yatangaje ko yemeye kandi amahame rusange yo kwinjira muri urwego, ariko isobanura ko bisobanura n'imiterere by'umunyamuryango bigikomeje kunozwa. Trump yanditse ku mbuga nkoranyambaga ko iki gihugu kitagikenewe kandi mu bagize uru rwego. Abandi bafatabikorwa kandi bakomeye cyane ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo Bwongereza, Budage, Buyapani ntibarafatamo umwanzuro. Ukraine yavuze ko itajya mu muryango izahuriramo n'igihugu cy'Uburusiya. Papa Leo wa 14 uyobora Vatican nawe yamaze deja gutumirwa muri uru rwego na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Hanyuma andi makuru abakomeza kuyavuga icyo wamenya ku miterere y'amasezerano y'ejo hazaza ya Trump kuri Greenland. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko hari umurongo w'amasezerano y'ejo hazaza yerekeranye na Greenland. Iri tangazo ryatunguye abantu nyuma y'iminsi myinshi cyane ibibazo bikomeye cyane bije bisanga n'iterabwoba yo gufata ibihano by'ubukungu. Ibihugu 8 byanze kwemera gahunda ye yo gufata icyo kigwa kigenzurwa na Denmark ariko gifite ubwigenge busesuye. Wakwibaza uti aya masezerano akubiyemo iki? Ese yaba azemezwa na Denmark cyangwa Greenland?
byombi byagaragaje ko bitazarekura iki kirwa kinini cyane ku isi. Niki cyavuzwe kuri aya masezerano? Trump yabitangaje ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa Truth Social kuwa gatatu nyuma y'ibiganiro byabereye mu nama y'ihuriro ry'ubukungu yabereye Davos mu Busuwisi. Yagize ati dushingiye ku nama nziza cyane nagiranye n'umunyamabanga mukuru wa OTAN Mark Rutte, twashyizeho urwego rw'amasezerano y'ejo hazaza yerekeranye na Greenland. Ntabwo atatanze ibisobanuro birambuye, ariko yavuze ko ibiganiro bizakomeza kugira ngo amasezerano agerweho. Rutte ku ruhande rwe yavuze ko atigeze avuga ku kibazo cy'ingenzi cy'uburenganzira bwa Denmark kuri Greenland mu nama yagiranye na Trump. Muri Denmark icyo kibazo kandi kiracyari kure cyane kuko amasezerano ayo ari yo yose agomba kandi gukurikizwa hagati ya Greenland, Denmark ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri w'intebe wa Denmark yitwa Mette Frederiksen yavuze ko abanyadenmark bashobora kuganira ku bintu byose bya politiki, umutekano, ishoramari n'ubukungu, ariko ntidushobora kandi kuganira ku busugire bwacu. Namenyeshejwe ko nabyo bitagenze neza uko byari bimeze. Ibi yabitangaje mu itangazo rye ryo kuwa kane. Umwe mu badepite babiri bakomoka kandi muri Greenland mu nteko ishinga amategeko ya Denmark yitwa Aja Schmidt yagize ati nta na rimwe OTAN cyangwa se NATO ifite uburenganzira bwo kuganira ku kintu icyo ari cyo cyose kitureba. Ati batari kumwe natwe Greenland nta cyakorwa tudahari. Hanyuma ese hari ibisobanuro birambuye na yahe mahitamo kugeza amagingo ngahe? Ikinyamakuru The New York Times gisubiramo abategetsi batashatse kuvuga amazina yabo bavuze ko igitekerezo kimwe kirimo kuganirwaho ari uko Denmark yarekura uduce tumwe twa Greenland, Amerika ikahubaka ibindi birindiro bya gisirikare. Iyi gahunda yazaba isa n'indi ibirindiro bibiri bya gisirikare kubiri ku kirwa cya Chypre cyangwa se Cyprus bigenzurwa n'Ubwongereza. Akrotiri ndetse n'uwitwa Dekeria n'uduce two kuri icyo kirwa byakomeje kandi kugenzurwa n'Ubwongereza kuva Chypre yabona ubwigenge mu mwaka wa 1960. Amasezerano yarahinduwe kugira ngo icyo gihe, ariko mu by'ukuri utu duce dufatwa nk'ubutaka bw'Ubwongereza. Ariko Denmark na Greenland byombi byamaganye ibyifuzo bya Bwana Trump. Mu gushimangira ko Greenland yafatwa, Trump yavuze ku kibazo cy'amato y'Abashinwa n'Abarusiya akikije icyo kirwa, nubwo Denmark ivuga ko nta kibazo gihari uyu munsi. Kuri ingingo, ibihugu bifatanyije na OTAN byagerageje kandi kwizeza Amerika ko bizongereza umutekano mu karere ka Arctique kwa kane. Mark Rutte kandi yabwiye ibiro n'amakuru bya Reuters by'Abongereza ko amasezerano y'urwego rwe azasaba uyu musanzu. Nta gushidikanya ko dushobora kandi kubikora vuba cyane. Nta gushidikanya ko niba nifuza ko muri 2023 bizakorwa, nizeye ko byaba mu ntangiriro z'umwaka 2023, niko Mark Rutte yavuze. Kimwe mu bitekerezo kandi Ubwongereza bwasabye ni ugushyiraho ikigo cy'abasirikare barinda amato muri Arctique nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza Yvette Cooper kuwa kane. Amasezerano adafite abayumvamo azashimisha Bwana Trump. Amerika isanzwe ifite ingabo muri Greenland kuva nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Bitewe n'amasezerano yagiranye na Denmark yo mu mwaka wa 1951, Amerika ishobora kandi kuzana abasirikare benshi cyane uko ishaka muri Greenland. Imaze kujya abasirikare barenga 100 bahoraho mu birindiro byayo bya Pitufik mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'akarere. Bityo rero ibiganiro byo kugera ku masezerano bishobora kandi kuba bishingiye ku gusubiranamo ayo masezerano nk'uko bivugwa n'abayobozi ba Amerika. Nanone nubwo inzitizi ikomeye cyane ya politiki yo guhererekanya ubutegetsi yashoboraga kandi gukemurwa Amerika ifite ibintu bya gisirikare mu bihugu byinshi cyane harimo n'Ubudage, ariko ntabwo ibice byose byigenga. Kimwe muri ibyo birindiro ni icya Cuba, ikigo cy'ingabo za Amerika ziri mu gace ka Guantanamo Bay. Nubwo ubu butegetsi bw'akarere kandi bukomeje kandi kuba ubwa Cuba, Amerika ifite ububasha bwose kuri icyo kigo kuva mu mwaka wa 1993. Amasezerano ashobora kandi guhindurwa gusa mu gihe za leta zombi zibyemeye. Ariko Trump yashimangiye ko amasezerano nk'ayo y'ubukode kuri Greenland adahagije. Mu byumweru bibiri bishize yagize ati ibihugu bigomba kugira uburenganzira ku mutungo wabyo. Wowe urengera uburenganzira ku mutungo wabyo, nturengera amasezerano y'ubukode, bizaba ngombwa kurinda Greenland. Umunyamabanga mukuru wa OTAN yanenzwe kubera uburyo ahora ashimisha Bwana Trump rimwe na rimwe kandi amwita papa.
Minisitiri w'intebe wa Denmark yavuze ko yahoraga avugana na Mark Rutte mbere na nyuma y'itangazo rya Trump, ariko ati ntibiramenyekana neza niba hari icyo abanyadenmark batanze cyatumye Trump asubira inyuma. Byinshi nabikomeza